Nakabenta benlong ki balakre banyak konya kaklam coronavirus kabalapur hakalengkari India mat hakajilla Meghalaya Menteri Badai Pe ya katanar ka koj khya bad uba Samlin mangyang MLA ka than Dr. Ewar ubadai UDHS bad MBC ka than ba Sherborne Maulong haka arpu ataring menta ubnai hilalej ban Jurip ya ka Sohiong CSC Wailingkut nong ot PHC bad dingyay PHC bad mabenta banya phliu jingmut bad ki Dr. Kinos bat kinong tre kene ka jaka ajing sumar kumjuk ru layo benya phliu jingmut bat ki rang bachnong jong kene ka than bat kinya tre lang bat ka sarkar hakum kene ka por namar ba ki don ki breu balayo ya une u coronavirus ki basha pej madong ha ka shnong ba kisa minimum is part PPE but we go to CPC minimum no nampak sanitizer but ni mask ki free mask lagi N95 mask but lagi free N95 dan kam lagi free health workers you itu dan kam tham kan frontline workers itu kam di driver ambulans pada di EU dan kam di tiga solution one ladon ni dan benar-benar kita solution one tidak entah ni perbuat saya ni no ni perbuat ya benar-benar beli tidak paham nông đem cái chỗ nào để sao mà ý một nông yên thì bộ cả sĩ sĩ cái thì được tham gia sĩ buôn thì nông bao nhiêu năm nay thì để cho nó làm đấy để qua bản hành chất tu vật này thì mà được cầm để một kin ai ya kajing ya trailang bat ka health department bat ki doktor jengi bat ki nas ki jengi kin ai kajing trailang kum ka shnong ban yarap ya kibriu ki mayo ya kung kadiga jingpang ban ki kerpat ya kinong yalam ni jemi ha kaju upor ban ai ya kajing kesan hamtam ya gini ki betre po katran ka koi ka kiya ki bran hakmat du ki ba kenawan kinong pang kitip kinong pang ki bawan ni hakmat ba fidum pet iben iki namar kumakar safreng mata shanu kasnong bane tu kitang shnong ba filawan nanta fitre yang ta kimsha banu kosno kani kamdei banru apo jingmut dik perkhat itu namar lada kani garu apo jingmut dik perkhat ni kamot kajingnya tip lam param deru anja kabakong sane kalau bangin nyarap iki dah mau fikir yala deru fikir kamot kadiga juri kira advisory pantat kiti social distance mau kani kabab penjajahan iwe bat por bajerho por ba senria bat set semut bat set ika centur bat bandengi kabakong san hangni ga syam apo mo fransi si apo kajing lami doktor apa mo kalau kajing penkre kan ya syat bat misotu ba hakano no ko bangiyo wat let perkhat ba kani ka lockdown menta kani ka jingkhang snow kanu wan no kanyang jingpang kani ka lockdown mengin kontin menta ba kinom don sibun ngut bapang khendu ni kanyang jingpang undon be hakni hapo kani ka sai udi new virus but undon no unlong no kum we ni kanyang jingpang ki badan ni ko ki tv mo kung kiwi ki jingpang ki bangi ai jek mar ki tip tehria ki ai jek ki khalo kini gindan me hado bangi na yo yu injek weda kumolong bai ko kum ko ai ki tingira yu yang clear mutra smallpox hado ta por ni sala man ya dai da ani poshlo dumi hado kuntan ki blood test positive ilong ka armon but ibai na ki lakhlakno Dr. Sayo the Kajingman Jong Minister, the Doctor in charge, Dr. War, the Director Jong the Health and Family Welfare Department, along with Pay, the Kajingman Kre, Hangi, and Bob in the CHC Moflang, Nadadon Kibrio, the ni suspect, like he done, Kano Kajingle, Nigga, Dak Tashin, and ba kilak bandon yang ni kenyang tipang di
i doctor i badai director jam klinika health and family welfare department in sa ai di pencai bakamba bat kaddu in sakren i minister jami ba INH but nada that kami in salipat Sohiong minister dan lang ni jang PhD i ba Samlin inumkan mentang nama inumkan di Sohiong dijadikan ni kan director jang health and family welfare department but minister di ngamjang so ba ya kibro i rambasnom i nomikmat na i samla batir mau flang marbisu isardar ng marbisu nagihimang mau flang ng tip lubawan na mas PMBC i dan ilagi of isolation te inum la naman yang lakun menit te iru kang ba lalakidon kami mo nga mentri la ba itsokia amet ba kadang kung kata salia naman te kabawa syok hayin mo beras kata yang marmen iru nama village po hospital Bethany bilik Pang bat hadin kerja hadin balaja itu ikwa yang biru insyaallah ini ikwa untuk menilur tidak ni ke bawah ni mak tak mampu kan jo ni dan sobaya pibaro doktor in charge ng CHC but ya bro ibai dan punta ni pos banai kublai ya minister jungi in charge ka hal sar elhek Dr. Ewan beri director jong hel but Dr. jongi agadiga PhD mau laingun but orang ba jongi but nurse staff jongi PhD berapa awing te kumta ni kasngi so ban ai kublai karpang ya health minister ibalawan banjim kiadal de ban net inspect ya ka PhD but ka CHC kawadon po proses Sohiong dengan so ban ong bagani kecingwan kecong i kalong kecing mentoi ke bakrau mangitip ba ling ba ngani kecingwan kecong i kalong kecing ai mesim ya ki pat ba ki nong snong ki nong san snong bat ki bri badon hani ka konstitusi jongi bat ka ba aro ngila ban tip bat de ya ka e kecing duna halor ta kecing pen kre ka jongi penyale persya yo ni kenyang jingpang COVID-19 te kumbang ilap mentangi walang hang ni ngidon sibun kecing duna lagi dai halang ka dawai ke ba ngi don kam mata ka por balong dam ngimla ban lek sa silom kecing duna dawai man nak si ka don ya ya kan ni ruman tang don lang director asim kia ba dia kan ni sepet biang no ba ka be dai ba dai kumno kala jingya da kam tam ya gini ginong trei ki jongi ki ba dai hakmat do kum ki nos gini ki doktor jongi ba dai takala jingya da ya ki kum ka PPE kam don pat long sufficient ru haban kumno ban sumar ki nong pang ki balayo postep habai de banya dial di te kumta kan ni por so wat pen i dang isong tang sekretarian misong ang pe bangilu don ke jingalang ni don kabinet ni don kino review meeting ni so pa kabiang lot hari dingi wan man ta sa feel ni ke jing duna ka babon te kumta kan ni por kan tulang ba kan ni jing duna ka jungi ngila ban penbiang kan ni por leng ba ke jing wan jungi health minister kumno ban handle ni ke jing ka jungi ringkat director don hang ni ba khnang ba kan ke jingera ya ki ni nong trai ki jongi kan long ba khmat be ba kham tam ki pat ba ki nong sung snong jongi kin yo sha ya ta ka jing sngan ba kanam don su kano ka jing sngo pla